matan. Apay akas to'y matan, tatang. Awan ti amo kadakas nga nararamid ko. Nga maapay akas to'y matan. Kalahat ang nagbaliw ti panagayat ni James kanya. Ay, Kaslasaan nga asawa ti pangibilbilangan na kanya. Pasig nga agkakasakit ti sao na kanya, tatang. no ararigay na saan kayo met nga agasawa. Adda anak yaw. Ngam saan kayo met ang nagkasar. Isuadi mo sa wanday ta. Tatang. No di na ka kumamay respeto kas ina ti anak na. Irespeto na ka kumamat kas babae. Kumatatang. Ngamsan. Namimpinsanan ang nagbaliw ni James kanya. Saan nakas titisigod. Kan may sa. Uray saan anasaya ater aramidan na. Isulat ta tinasaya at para kadakwada. Ay, Nagsakit a panunutan, tatang. Adi daman lamakita dagiti nasaya at ngar aramida kadakwada. Mariribukan ka talaga, friend. Diya ka muna niya taramida. Megan, Kanayon matan ti panagapapamikin ni James. Uray basit na ang abanang pagapaan mi. anya? Amang ano damot makagapo. Iso akasta ni James kan ka. One friend. Adda. Diyak kumakayat apat yan dagiti idandanan da kanya nga da babae na. Ngam napanak nakakapod no. Taidiin niyo open ko yung cellphone na. Kabayatan ti panagdigos na. Adda babae na. Katrabahuan na matlaang. Nasakit tinakam ko. Gaputam mo dagiti naganak na day tangar aramidan na. Ngam kaslawan laang kadakwada. Kasla na saya at paikit di para kadakwada. Anya? No saan lati anak mi ti pampanunutan. Panawa ko ni James. Nasayat day ta na panunot mo, friend. Know your worth, kunada nga ron. Total, saan kayo mata nagkalaysa? Sali. Nabayagan day ta parikot mo. Alangan mo't nga gananos kalatan itidan na day di alalaki. Agpanunod ka na imbag. Kas itinakunakon. Know your worth. no siyak nga mamanak. Numabalain. Diyak kaya tapanawam ni James nga ama ti anak mo. Numabalain kat urnosan nyo kumapay ti amin. Para matlangi ti anak yaw. Sipod pa'y tatang. Dayta tinararamid ko. Ti anak mi ti pangpangrunak. Ti masakbayan na ti pampanunutan. Ngam nabannog ako. Ay, Nabannog akong tatang. Amin na ba nagarumbang kumaadwa kami ang mangilaban? Siyak lang ti mangilablaban. Ingkarik iti bagik. Nga aginggat kabalag. Aganusak. Ngam nagbidot na. Megan, anak. No agan ano saklata nga oray parparupa ng awanan panagayat na kanya. Tsaka munuan yan to ti pagbanagag, tatang. Alam, adakan ka day ta anak. Ada punto miti day ta nga imbagam. Ala, nuan yaman ti pangedeng mo. Suportaran kalata, anak. Among friend, nakaragragsaka ka makakita kan kay iti kastal hangam. Apay anak ko namday ka, friend.
When takalpasan, ti mano atawan akanayon makitak ti lang nga adda parikot mo. Ita, nakaragragsak kan akit kitaan. Sika talaga. Tilamadmadlaw mo. Oh, itaam. Manipod pinanawam day a James, awanan parikot mo. Husto ka iti dayta, friend. Imbag lakit din ta pinanawak. Tano saan? Amangan no aging gaita kat agparparikutak lataken ko na. Kat, kumusta damatan iti babae na? Ay, jaka mo, friend. Ngam ti damag ko. Agdenden nada ka nun iti dayjay abelen. Kasta ka di? Sapay la ko mga rod. Taisudan, ti agkagasat. Wan nga rod, friend. Sapay la ko ma. Tadi na aramidan ti kas iti inaramid na kanya. Wan gaya manakaw. Adda ka diit-itad ni James asustentaw iti anak yaw. Ay, awan nanang. Kinapod no na. Manipod pimanaw kami iti anak ko ijay ayanda. Awan pa'y intad na. Anya. Bayan tayo nanang. Mangtad manuan no saan. Okay lang. Ay. Anya ngay nga ron. Jakmot kaya timapan ijay ayanda. Tapno lang ang agpakaasi amang tad iti sustento. Sana bali nanang. Adda mo trabaho. Ikarigatak ti agurnong. Tapno maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Ay. Kaya't ko nga ipakita kin ni James. Akabalak abyagan ti anak ko asisyak laan. Oh, may kananakaw. Rabiin, nga madda ka pa ilaang dito'y salas. Maturog kay latananang. Picturak man dagito'y lakok a blouse, barang addamayat agumatang. Ay na anak ko, intun bigaten. Sabado ba't intun bigat? Awan trabaho. No adda gumatang iti lakok nanang, ag-deliver ak. Imbagla pang abasto tayo dito'y balay. Ay na anak ko, agina na kamot di mo unay banugan day tabagim. Nanang, kabailat, numarik na kadyak kabailan, agina naak. O alakit din, umuna kayon amaturo. Ay, nakapalas ka matanak. Awan magtrabahom ita saan ka day? Kwatatang, mapanak ijay ili. Agi-deliverak. Adda ngamin nag-order iti lakok a blouse. Ha? Sayang mat no jak ipan. Sapay ado tinag-order. Kasta ka day? Ala, ingkang arudain. Tapno makaawit ka adagaos. Agananad ka, anak ka. Masyanak unay iti anak ta, bakit? Makita ket awanan ti inanana. Kas ita, awan trabaho na. Imbes ko mga ginana, ngamnay. Napanlata nag-deliver iti lako na. Huwag garot lakay. Panagkunak. Kayat na lang nga dararamitin na. Kayat na nga iliw-liwag tirik na na. Gaputaan mo nga aging gaita. Kat nasakit pa ilaang tinakam na. Gapu iti naramid day chay a James. Bakit? Manun adaras a mapalpaliiw kong agsangsangit. Awan mati amok aparikot na. No saan aday chay a James. Ala, sapay la ko mga rod. Tadumteng to ti aldaw amaklon na. Asaan ani James ti paraken kuana. Iti kasta, saan na marigatan ti anak ta? Oh, at tigayam ti order mo nga overrun t-shirt. Ay na, agyaman ako na Megan. Wan gayam, pudno ka di tinadamag ko kan ni Carol, akabatch tayo. Anya tinadamag mo? Nagsina kayon ka ni James. Kwa? Saan kami nagkasal? Tapno nagsina kami, si Kamot. Wan nga agpaisoan niya. Nagwin naswas kunak kuma. Sika talaga.
Ay, wan, pudno. Awan kaming iti ama ti anak ko. Saan siguro anak iti ayat kan pamatag ko. Kasta ka di. Si kamat ngamin. No siya kumati inaklon mo iti. Saan ko maanapasamak ti kastakan ka ita. Ay nadinak man angawon iti kasta, Lester. Malabayadam kit dinday ta t-shirt nga in-order mo. Taagawid akmatan. Urayan na kun ti anak ko. Kamom, friend. Nakaragrag sana. Anyat makagapo day ta kinaragsak mo. I-share mo mata. Adda ka di sutor mo, ha? Sika talaga. Tila ibagbagam. Saan mo to dakas, ah? Wan, saan adakas? Ngam saan aday ta ti makagapo. Naragsakak. Gaputan nakalako ak itinasurok at 30 pieces of blouses kan t-shirt iti kalman. Ay, wow. Sana all, friend. Believe ka talaga kan ka. Adun ti ka-close mo agumatgatang itilakom. Saan mat, friend? Talaga lang ang nagustuhan dadagiti lakok a blouse. Iso nga inton umay manen alawas, sabalin tumanen tilakok. Ay, naimbag ka pa'y friend. Na-diskarte ka unay. One friend, nasken nga agdubli kayo nak para iti anak ko. Sa bagay. Agpamerienda ka nga rudan, friend. Una, day talagayam. O ala, mapantangarod ijay kantin. Apag iso, break time. Ay, nagbayag mo tan di order ta, friend. Wan nga rod, ado nga min tao dito yung kantin. Oh, ada message mo, friend. Wan nga paiso. Mabitlaan nga. Ni Lester tinag-text. Sino ang Lester? Di agar-aram kan ka, di college tayo pa'y laan. One friend, iso. Uy, ang mga no isunti ka forever mo, friend. Sika, di man. Awan pa'y ti panggap ko may papan iti ayat. Ha? Ay na, friend, mabuti nga. Ang mga no aramiden na laang kanyak tikas iti inaramid ni James. Anya? Oh, itay ka pa'y laang nga palpaliiwan, manong. Nakaisem ka mutlatan nga agtetex. Ha? Sino day ta ka-tetex mo? Iko Jay man babae nga ararmak. Barang aklunan nakmatan. Anya? Ay na, maragsakan ak unay iti day ta nga imbagam, manong. Sapay la kumangarod at aklunan na kan. Iti kasta, saan ka amabaakan? Sus, iti kastoy a kinataar ko. Ado ti babaeng aggusto kanya kaading ko. Iso na laang, tamay sala ang ti kayat ko. Gamjak pa'y masigurado, no kayat nakmat. Anya? Ngam sigurado laang, manong. At ibabae nga ayatam. Kat pasado iti standard mi kini mami. Naskan atay kunada, a beauty with brain. Wan ading ko. Masiguradok, magustuhan nyo ni Megan, para kanya. Panagkunaklakay at daagar-aram iti anak ta. Ha? Nangag ko nga main nga da umawawag kan kwa na idinaminsan nga aldaw. Si kakit di mat bakit. Abangan no suki na laeng. Abangan no dagiti suki na akanayon na gumatang iti lago na t-shirt. Saan, lakay? Saan na mabalin nga agbidutak iti nadlaw ko? Ay kat nasayat ano kasta? Saan matadakas no makiayan-ayat ti anak ta? Tawan mat asawa na. Wan matkit di Isungawan ti parikaot no addaman agar-aram kan kwa na. Hello? Hello, Megan. Kumusta kan? Kwa? Ayos lang, Mat. Sika, kumusta ka, Mat? Ayos lang, mat, Megan. Oh, aping imawag ka? Eko salud-sudag ko Numabalin nga umayak sumarong kardita balayo, inton bigat. Ha? No anya ti makunam? Oh, may kalata Alangan nga ibagak asan. Agyaman ak no kasta, Megan. Awan anyaman na, Lester. Megan,
Manipod idi adda tayo iti kolehiyo. Nakariknak iti panagayat kan ka. Lester, Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamuak adda kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akamoodyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lakuma. Tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga nararapaap ko. Lester, Ayan mo. Lester. Ngam kalpasan iti mano atawan. Naamuak ada kayo gaya man iti dayjay a James. Nasaktanak. Nagsakit tinakam ko. Ngam saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Isu nga edi naamuak nga awan kayon. Naragsakan napanunot ko akamaudyanan na. Kat nailisi ka iti tao asaan amay karikan ka. Megan, sapay lakuma, tadinak paayan itagon daway. Ay ayatan ka unay. Sika lang ti babae nga inararapaap ko. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat, Lester. Kayat ko nga aklunan ti panagayat mo kanyak idi. Ngam, kayat ka laang apaliiwan. Agyaman ak unay, Megan. Agyaman ak unay. Daytoy ti gundaway, nga idipay nga inururay ko. Sapay la ko ma. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanyak, Lester. Ikarik dayta. Kan maysa, saan laang asikat ti ay ayatak, Megan? No dikat nang runa ti anak mo. Ipatpatag kayo unay. Ikarik nga ipatag ko ti anak mo. Kaspudpud nung anak ko. Agyaman ak unay no kasta, Lester. Awan anyaman na, Megan. Basta para kada kayo, aramidak ti amin. Apay nga awan pay laang ni manong mo katrabiin. Jakman amo, mami. Napanmanan siguro nakiinom ka dagay ti barkada na Ay, una yun day dyan lalaki. Awan pa'y aldaw asaan ang nakainom. Agawid la day jay, makangag kanyak. Bayan yun, mami? Ay saan? Nubaybayan takas jay na. Awan tinasaya at pagtungpalan na. Anya ti kunam, Lester? Inaklon na kan ti babae nga ararmam. Mangrabrabak ka kadi. Mami, pudnot ibagbagak. Inaklon na ko ni Megan. Megan? Ti kabatch mo idi? Wan, mami, iso. Iso day jay anak ni Anita nga inanakan ni James. Saan ka di? Mami, Apay, awan ka din ti sabali a babae? Kas kala na ibusan ti babae, gaputakas kan kwa na ti kinayat mo. mami, Anya laangan ti ibaga dagiti kakabagyan tayo, Lester. Di mo kumamot ibaba ti kinataom. Kas kan kwa na ti kayat mo a babae? Ada instant baby apakpakanam no bilang laang. Anya? Inaklon mo ni Lester, friend? One friend, kinapudno na. Duan alawas tinapalabas. Manipod inaklon ko. Ngamdyak laing pakpakaam mo ken ka. Sus, sika talaga. Panggap mo pa'y gayam ti agilimod kanya ka. Saan akasta, friend? Amok nga minakasta unay manan ti kantyaw mo kanya. Saan mat? Nga mamong, maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Sapay la kuma, tada kayon aginggat inggana. Day tati kapatgan akararag ko. Ano mabalin? Jakon kayat ama pasamak pay. Tikas itinapasamak kanyak iti kalabas. Kayat mo asawain. Da kayaw ni tidayja Lester, anak ko.
Wan tatang. Kasta ka day. Ay kat nasaya at maragsakan kami kininanang mo para ken ka. Agyaman nak tatang. Kunaklakit din no awanen ti panggap mo makiasawa. Kinapudno na. Jak maliklikan ti agbutang tatang. Ngamin, manipod kas di tinaramid ni James kanya. Panagkunak kat maaramid mo't ni Lester ti kasjay. Ha? Ay, saan mat siguro, anak ko? Tamanipod adda kayo iti kolehiyo. Kaadalam dayjay. Isu nga amom ti kinatao na. Megan, kayat ko kumanga agpasyar tamat ijay balay, inton bigat. Ha? Kayat kamat nga iparang kada mami, kan itikabsat ko. Mabainak sa Lester. Awan ti rumbang apagbainam. Amok ngamin nga istrikto ni Auntie Badet. Sipod pa'y. Mga no di nakayat aparakan ka. Saan, Megan? Nasingpat ni mami. Amok amaragsakan dayjay, no agpasyar ka ijay balay. Mami, naimbag nga orasyo. Mami, iso ni Megan, ti kayan ayat ko. Megan, iso mati inak. Naimbag nga orasyo, Auntie. Si Kajay anak ni Anita, nga asawa ni Ramon amanalon, nga idi kat awan bukod da abalay, ken kanayon nga agkuyog amapan makigapas. Ha? Ken si Kajay anak ni Anita nga inanakan laeng ni James nga anak ni Pilang. Saan kadi? Wano saan laeng ti sungbat? Saan ka maalay ti sungbat nga anti-anti? Nalawag? Pasensya ka kuman iti inak. Kasjay na lang dayjay. Siguro, subsubukan na ka lang. Amok nga agbaliw ti mutlaang dayjay. Awan maaramidan ni mamik, no sika talaga ti kayat ko. Di nakmat mabalin adiktaran, no bilang laang. Sapay la ko mga rod takas ta, Lester. Madanakan. Ngamin, iti pa nagsasauna pay laang. Di nakayat aparakan ka. Ala, di mon panunutan dayjay. Di mo liplipatan nga ayatan ka unay-unay. Kabalak nga ilaban, ti ayan ayat ta. Kat, kumusta ti panangipasyar ni Lester ken kay Jebalayda, anak ko? Kunanang, nasayaat man. Nasayaat nga rod no kasta, anak ko. Kahit, kumusta mo ni mami na? Nagbalbaliw ka din. Saan ka di akas iti sigawd, apasig anag mabad iti rumrumwar iti ngiwat na. Saan mat nanang? Nasingput mat ni Auntie Badet. Mayat mat ti panang pasangbay na kada kami itay. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Amok ngamin ti ugali dayjay abakar. Kasta timbagakan ka di mami ni Lester? One friend, panagkunak, saan nakakayat apara iti anak na? Di mo ni kaskaso da bakit? Saan mat nga ti inana ti mga asawa kan ka no bilang laeng? Sa bagay matkit ni. Kan may san, amok mat asaan nga ayunan ni Lester ti inana. Rumbang laeng. No napudnukan ka ni Lester, kabailan na ka nga ilaban iti inana. One friend, iso nga uray kas di ti impakita kanyak ti inana. Okay lang. Gaputa amok mat anapudno kanyak ti anak na. Anya? Saan abalasang di girlfriend ni Manong Lester, mami? Saan? Tanaanakan mo't day babae. Anya? Ay unay mo't ni Manong Lester? Kasla na ibusan iti babae. Ado mo ti babalasang nga gusto kan ko anakat. Ngam no apay pay laang a single mom ti kayat na.
Dayta nga rod ti bagbagakken kwa na, anak ko. Ay saan? No kastamot laeng. Jak kayat dayjay a babae para ken kuana. Kayat ko jay balasang. Saan ati ada sabit na? Ha? Alangan kit dimot, amang pakpakan laeng ni Manong iti saan na akap-kapin ano. Saur ka. Aping italaang ibagam nga agap-apply kagayam ije abroad. Kayat ka sorpresaan, friend. Imbagam kumaay, di pa'y laang. Tapno duwata ang nag-apply. Amumot nga di pa'y laang kat arapaap ko ti agabroad. Kat, mabalin mo ti agapla itan. Iti kasta, agsin narunuta mapan. Itapay, tamasikog akon. Anya? Masikog ka, Megan? When friend, dua bulanan. Kat, amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta? Saan pa'y nga rod? Idi lang amin kalman anapanak iti doktor. Saan kami pa nagkita? Kayat ko ngamin a personal ti panangibagakan ko na. Kat ni mami na, amo na ka din. Saan pa'y friend? Inton malumpay lang ti panggap ko a panangibaga kadakwada. Anya, masikog ka anak ko. Wala nang. Kat amo ka din ni Lester ti may papan iti dayta. Saan pa'y nga rod nanang? Saan kami pa'y nagkita? Itay pa'y aldong urayak. Awan matawag nan. Makumikom siguro iti trabaho na. Kasta ka day. Ay kat ipakaamom to kan kwa na anak ko. Iti kasta, maragsakan mo. Wana nang. Nojak pa'y makontak ti cellphone na aging gainton bikat. Mapan ko kitain ije balayda. Ha? Amang ano di mo madanon ije balayda anak ko. Amang ano anyan tulaeng ti ibagatiin anaken ka. Anya, masikog ka kunam, Megan? Wan, dua bulanan. Anya? Oh, apay kaslasan ka naragsak itimbaga. Kwa, naragsakak mat. Naragsakak. Apay nga rod akas ta ti expression tarupam. Naklaatak lang siguro. Ala, di ka madanagan. Ipakaamok ka da, mami. Agyaman na, Lester. Anya, masikog ni Megan? Wan, mami. Sigurado ka kadi asikati amana, Lester. Mami. Amom anak ko, ti babae akasken kuana, saan arumbang nga pagtalkan. Anya? Iso asiguraduam at talaga asikati ama ti sikog na. Amang ano di mo amo, kat manay na yunan laeng ti anak na apakpakanam, adi mo matkapkapin ano. Anya, makipagnaad kayo itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y lang ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam anak ko, amangan no saan ka amaaywanan iti husto no adda ka ijay. Inaldaw nga awan ni Lester. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akaduam. Nanang, maddakan ka anak ko. Ngam no bilang tasan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester ken ka. Agawid ka adagos, anak ko. Bayan. Anya, makipagnaad kayaw itiin ni Lester, anak ko. Wala nang. Dayta ngamin tinagsaritaan mi kin ni Lester. Ijayak pa'y lang ang kabayatan ti panagsikog ko. Ngam, anak ko, amangan no saan nakamaaywanan ni Lester, tainal daw ka nga rod arumbar. No dito'y balay, adda kami kinitatang mo akaduam. Nanang, ala, adda kan ka dayta anak ko. Ngam no bilang tasaan anasaya at ipanakilangan ti pamilya ni Lester. Agawid ka adagos, anak ko.
Wan, nanang. Agtrabaho ka kadiita? Wan, Mapan ka? Nga uray agbagbagyo? naskan ang mapanak. Ngamin, sigurado amang tanak no sa anak asumrag. Anya? Megan, di ka agbabain dito'y balay. No anya ti maaramid ijay kusina, tumulong ka. Tapno awan ti may bagbaga ni mami. Sige. Alang aron, agan-anad ka, ha? O anya, mapan ka din, anak ko. Wan, mami, Sa dino ti papanam. Amok nga awan trabaho ita. Gaputa nagpig sa daytoy abagyo. mami, Wano, mapan ka iti ayan ni Valen. mami, ang mga numangag na kayo ni Megan. Narigatan. Oo, sige, anak ko. Igarudan. Agan-anad ka. Oh, anya pa'y laang aramidem si ka Megan. Alaam amin dagito imureng, tamapan mo ilaba. Mami. Di na po nawawagan iti mami. Saan kayo pa'y nagkalaysay iti anak ko? Anya? Agam, sa bagay. Talagamot ngawan ti mapasama ka kalaysa. Gaputa saan asika ti agbalin a bride ti anak ko. Anya ti kayat yung asawan. Ay, aawan. Agtrabaho ka kitin. Ala, mapankan. Saan nga agrekla-reklamo dayjay a babae, mami? Rumbang laang at tumulong iti trabaho dito'y balay. Gaputa makipagnanaad laang. Huwan anak ko. Kat di ka madanagan. Tadan ijeruar nga aglablaba. Sigurado, no sumangpot ni Manong, tila man ang tipulpulong na dayjay a babae. Ay, no apay pa lang amin nga iso ti inaram ni Manong. Ay, di ka madanagan. Saan ba't nga ayayatan ni Lester? Ni Valen ti ayayatan ti kapsat mo. Napilitan lang ang nangyawid iti dayta babae, gaputa masikugan. Ngam, no saan na masikog? Anya kumaga po nga iyawid di kabsat mo dito'y balay? Ha? Kasta ka di, mami? Ay na, di na pala paawidan dayta a babae. Tani Valen, ti iyawid na diti balay. Anya? Dayta pala ang mat nga dati sabit na. Jack mo, no anya ngamin tinaknakan na dayjay akabsat ko. Lakay, madanagan iti anak ta. Ha? Apay, bakit? Pampanunutek nga main. Amangan no saan anasaya at ti panakilangan ti pamilya ni Lester kan kuana. Amok ngamin ti ugali jay ina ni Lester. Bakit? Amin ama panunot day jay. Isawang na nga uray makapasair itirik na. Saan mo't siguro? Amuda mo't abasikog ni Megan? Isuasaan damat siguro ang maaramid kan kwa na ti pampanunutam. Ay, sapay la ko mga road, lakay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta kan? Kastilat ta, friend. Nasaya at latamat. Ay, nasayat no kasta. Kat, kumusta mo ti panakilangan kan ka ti pamilya ni Lester? Okay lang, friend. Awan parikot ka dakwada. Sigurado ka. Wen, awan tirumbang apagdanagam kanya. Nasayat no kasta. Wan gayam, inton umay alawas ang ti flight ko. Ipakaamok lang kan ka. Uray saan kan asumurot iti Manila, friend? Kasta ka di, friend. O sige, kanayon ka nga agan-anad iti, pasensya kan, saan ka ama itulod? Okay laeng. Narigat mat. Amok mo ti sitwasyon mo. Masikog kan. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Wen, friend, di mo liplipatan ti umawag kanya ka. Wen, friend, di ka madanagan. Kat no kasapulam ti tulong ko, umawag ka laang kanya. Wen, friend. Oh, apay akasta tilangam. Adda ka di parikot? Aping ita ka lang.
Napnapanam. Adala ang pinapatag nga inasikasok. Isu nga itaak laang. Pasensya ka na. Ta sa anak ang nakaawid idirabi. Kasta ka di. Megan, adda ka di parikot. Apay akasta ka. Lester, diya ka mo no kasano nga ibagangkan ka. Ibagam ko ma, tapno amok. Kasano ka ang matulungan, no saan mo mat nga ibaga? Sana nasaya at aramidan damamim kanti kamsat mo kanya. Nalablabas pa yung katulong ti pangibilbilangan da kanyak no awan ka. Anya? Idi ka pampanaw mo iti kalman. Pinaglabanak ni mami iti nakadado. Imbag kumamot na sana kas tingagbagbagyo. Kan dakalan to'y sikog ko. Unay matan ni mami. No kas tilata ka na yun. Agawid aklaangan ijay ayan dananang. Tao akmat nga darik na na masakitan. Iso asaan kumamot akas ditar aramidan da kanya. Mami, pudno ka diti impulong ni Megan kanyak. Apay akas jay matan ti imbagbagana. Taan niya ba ng timpulong day siya babae kan ka? Talay nga talaga nga agaramid ti istorya day siya Megan. Mami, saan niyo kumamat apaglabaan iti kastaunay ni Megan? Amuyumot amasikog. Amuyumot asaan amabalin amabanog iti husto. Di nakman suruan si Kalester. Alangan mo't nga agtog-tugaw kan papakpakan laangan day ta babae dito'y balay. No kasta ti kayat na, agawid laangan iti balay da. Mami, Alangan mo't nga agdundon niya latan dito'y balay. Talaga mo't dayjay a babae anya. No anya lalitan ti ipulpulong na kinimanong. Ay, awan nga rod. Ay, no jak makapagtapal. Ang mga noan niya ti maramid ko iti day siya Megan. Pagsasawak lakit de. Bayamon anak ko. Siyak ti makamukan kwa na. Pagsawan nyo man, mami. Rumbang laang at tumulong dito'y balay. Anya ti kayat na kuma. Donya? Ala, ilabam amin daytoy manang Megan. Tano saan? Makaraman ka kanya. Anya. Ada na patag-apagnak inton bigat. Isuanas kan ang malabaan dayta. Kan mamagaan na sigod. Kan iplancham tumatan. Nalawag? Anya. anyat mapaspasamak ditoy. Daytoy man a babae? Ibabaon ko laang nga aglaba? Nagado a reklamo na. Megan, day talaang matgayam ti ipaparamid da kan ka. Nalakalaang mat at trabaho. Kan pakilabam matan jay nagpalisak idirabi eh. Anya. Oh, apay nagsangsangit ka, friend. Ada ka di parikot mo? Diya ka mo no anya teramida, friend. Mariribo ka na kuna. Ha? Diya kun maanusan ti ugali da mami kan ti kapsat ni Lester. Sipot pa eh. Saanan anasaya at ti panakilangan da kanya. Ay na, friend. Ti kasayaatan nga aramidam. Pumanaw ka ditan. Agawid kan iji balayo. One friend, agawid aklangan. Rupang laang. Panunutong mataday kasikog mo. Wan nga ron. Kastila nga ron din nga umadanin ti panagpas nga ko. Ngam nakarkaro pa ya babaunan ti pangibilbilangan da kanya. Ay, unay magdagita at taon. Di daman lamasyan kan ka itikasta sitwasyon mo. Ala, agawid ka langan, friend. Ipakaamot to kanya ka no nakaawid kan. Sige, friend. Anya, agawid ka ijay ayan nyo? Kunam, Megan? Wan, ijayak laangan ayan dananang. Adakan ka dayta. No anya ti amom apagsaya atam, ijay ka. Anya, Di ka lapdan, no anya ti aramidam. amok mat katakas tatibagam, Lester. Kan amok ana ipadaday ta panunot mo iti inakan kabsat mo. Megan, inak dayjay, kan kabsat ko. Anya ti kayat mo asawan? Guraak ida? Saan akas tati kayat ko asawan? Di mo ngamin maawatan. Sige, agawid ka langan no isuti ko nam. Sumarong karak tulangan ijay.
Anya, agawid ni Megan iji balayda. Wan mami, isumati ko nana. Anya ngay nga rod, alangan alaplap dakit din. Bayam no agawid. Di agawid lata. Ti panagkunana, lapdan tayo. Ha! Nagbidot na ija babae. Saan abali? Siyak tulangan ti sumarong kar ijay ayanda. No ipas ngay na ti anak na, ipa-DNA test yo. Tapno masigurado no talaga aputot mo. Ay, awan ti panagtalag ko iti na ija babae. Mami, No kunana nga agawid. Bayam! Ay, kaslalim mawag dito'y balay idinagawid ang dayjay a babae. Naku namon, anak ko. Katsapay la kumata saanan nga agsublipay. Noan niya lang amin tinakitam iti dayjay a babae, manong. ala, bayan tayon ading ko. Saan abali, tanagawid matan. Kasanon ti panagpasngay na? Naskan amapan ka. Saan ka di? Wan, mapanak. Ngam saan adito ti pagnaadanda. Ijay latan balayda. Ay rumbang laeng. Jak lakit di kayat nga adda pa asikaso dito'y balay. Marurudak man. Megan anak ko. Apayakas ta tilangam anagawid. Nana, himbag lakit din tanagawid ka. Plan-planwan mi kinitatang mo asarungkaran da ka kuma. Sana, nanang? Di kay mapmapan ijay. Ha? Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. Adda ka di parikaw. Nanang, iba ka man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulong kan. Imbaglakit din tanagawid ka, anak ko. Plan-planuan mi kinitatang mo timang sarungkar kan ka ijay ayanda, Lester. Sana, nanang, di kay mapmapan ijay. Ha? Apay anak ko. Apay anagawid ka. Kan imot mo dagiti kawas mo. At ka di parikaw. Nanang, iba ka man ako. Adda kami kinitatang mo at tumulongkan ka. Diyakon maanusan ti panang trato ti inakan ti kabsat ni Lester kanya. Anya, diyak kayatan ti agsubli jay nanang. Dito yaklangan balay aging gangagpas nga niya. Noumay ni Lester, agyaman na, ngamnasan, okay lang. Anya. Sa dino tayan ti anak ta. Adda iti silid na lakay, aging ina na. Ay, Maasyanak unay iti anak ta. Pudno ti atap ko. Asaan anasaya at ti panakilangan ti inakan kapsat ni Lester kan kuana. nasaya at laing ngayon tanagawid. Wan nga raw. Ikarigatan talat tatulungan ti anak ta. Wen bakit? Anya ngay nga rod. Ammo kasaan akayat ni Megan ti mapaspasama kadakwada kini Lester. Ngimsan na matabasol da ita. Ala, aywanan talat ta ti anak ta. Diyak ka mo noan niya ti aramidak, nanang. Mariribukan ako na. Megan, anak ko. Apayakas to eh. Apayakas to'y mantanti mapaspasama kanya. Ala, husto na nako. Di ka unay agpanunod. Kanayon mo kumaalaglag ipan nga at taasi ti Diyos. Di ka kumamapukpukawan itinamnama. Aduman dagiti sana nasaya at amapaspasamakan ka ita. Amok akabalam da ita. Napudno panagayat kan pamatagtimpay ko. Ngam apay kastoy ti isubad na nanang. Diyak amo no apay kastoy ti mapaspasama kanya kita.
O anya, anak ko, di mo ka di mapansarungkaran ni Megan, di balayda? Saan, mami? Makumikumak pala ita. O, kumusta kayo matad ka ni Valen? Nasaya atlat tamat, mami. Kinapod nun na. Nakaragragsak kami. Nasaya at no kasta. No isula ko mga minen ti pangibukbuka may ti oras kan panagayat mo. Saan kat aday jay ang Megan? Ay, no apay ngamin aday jay paya babae ti kinayat mo. Adalang arudan anak na. Pasensya kayon, mami. Impagarup ko ngamin. No ay ayatag pailaang. Gamkalpasan ti manu abulan. Naamiris ko. Asaan kayam apod no ti panagayat ko kan kuana. Very good. Saan ani Megan ti babae aparakan ka anak ko? Saan mo a-deserve ti mga sawa iti single mom akas kan kuana? Di kay madanagan, mami. Saan ani Megan ti asawaak? Nasayaat no kasta, mami. Sipod pa'y, jak kayat dayjay a Megan apara iti kabsat ko. Anya? Kay kayat ko ni Manang Valen apara kan kuana. Ngamin, adayo anapimpintas ti langana, ngam dayjay a Megan. Huwan, pudno dayta anak ko. Kan maysa, ni Manang Valen, adda mabalinda iti biyag. Kan single, kumpara ki ni Megan, adda lang arud anak na, kas jay pa iti panagbiag da. Isu ahusto laeng, asaanan nga ituloy ni Manong Lester dayjay a babae. Tano isu ti ituloy na, kantsaw laeng ti mangngeg na kadagiti kakabagyan tayo. Aldaw laangan ti urayan agpas ngay kanan ako. Ngumaging gayta, saan pa'y nagpakpakita ni Lester? Saan tayon anam namaan nga umay nanang? Ha? Kinapod nun. Nakitak iti rabi iti postay di babaeng agnagan iti Valen. Nakitak timpos na aladawan da ni Lester. Isugayam akanayon nga awan ni Lester iti balayda. Kunak no trabaho ti pakakumikuman na. Saan matgayam? Anya, nakaragragsak ni Lester iti dan na ti sabali. Idinto ta siya. Adak di ti nga agurukuray iti aldaw ti panagpasngay ko. Megan, anak ko. Patib karam ko ba ti pakinakabaw? Nanang. Amok akabalam dayta anak ko. Aramidem amin akabaalam. Saan laeng aparakan ka? Nang runa asaan apara iti dayjay Lester. No dikat para kadagiti anak mo. Wanan, katagyaman ako na iti kanayon nyo apa ng palpalagip kanya. Agyaman ako na gapot na oray kasta iti mapaspasama kita kanya. Kat didak binaybayan. Nuar arigan, awan ti basol mo anak ko. Nuadaman ti nagbasol. Isuta, saan asika? Dayta ti kanayon mo, alagi-lagi pa. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Apo ko tako na ma, si kakit di mo't alakay. Awan gaya man niya. Apo ko tako na kuma. Ang awan kayo laeng. Tapno agi sumamit ti anak ta. Da kayo at talaga, tatang. Mala, agpapigsa ka anak. Inton bigat, makaruar tayon dito ospital. Wan, tatang. Kaya't kumatan ti agawin. Oh, apay day ta adu a diaper, Manong Lester. Kwa, itulod ko ijay anda Megan. Ha? Nakita ngamin ti post na iti Facebook. Nagpas ngay gaya man. Anya? Kayat mo asawan. Mapan ka ije balayda? Wan, ading ko. Anya nga ta? No da kami laangan kini mami ti mapan mangitulod iti dayta. Saanan ading? Syakon, tapno makitak man mat jay putot ko. Nakitak ngamin jay post ni Megan. Makay-ayo jay ubing.
Anya pa'y laang ti pagsaritaan ta. Di ka madanagan. Amo kun ti amin kada kayo kin ni Valen. Nakaragragsak kayo. Ha? Nakitak ti post na iti Facebook. Agasam, nakapublic ti post na. Di man la pinanunot ti kasasaan ko. Megan. Nabailak tinagpas ngay nga uray awan ka. Nga uray awan intultulong mo. Imbes asika ti adda katulungat. Ngam saan, gaputa makumikum ka iti babae. Ala, idisumday ta imot mo no anyaman dagita. Kat pumanaw kan. Pangasim. Diyak kayat amadanon da kadananang kantatang dito'y balay. Hello, Sally. Hello, friend. Kumusta ka? Kastoy, nasaya at latamat. Nasurok matan ang makatawan da ito anak ko abunso. Iso ang nakasubli ak matan iti trabaho. Dananang kantatang ti mga aywan kadakwada no kasdi nga awana. Nasaya at ano kasta? Kat, kumusta mo tanday dya, Lester? Awanan, friend. Kasmatlakin ni James. Nadamag kong agdandan-nadan iti dayja Avalen. Anya? Makitkitak dagiti post da iti Facebook ket nakaragragsak damat. Awan lang amo kiti kakasta at tao. No kayat mo, ag-apply kan dito abroad. Ha? Si kamot, friend. Agang angaw ka manin abigbigat. Sa anak nga agang angaw, Megan. Seryoso ak. Siyak ti makamo iti kwarta abus-busan. Tulungan ka. Ha? Ado ti job hiring ita dito Hong Kong. Ag-apply kan. O sige, di ka madanagan. Panunutak an imbagday tanga imbagam. Nanang, anya nga tano agabrodak man. Ha? Nagsarita kami nga minkin ni Sally agayem ko. Iso ti tumulong kanya. Ha? Para kada tayo matlaang nanang. Ken kang runaan dagiti anak ko. Ay katadakan ka da ita anak ko. Amog akabaalam. Numay papan ka dagiti ubeng, awan parikot kadakwada. Tanapigsa kami paimot kindi tatang mo ang mga iwan kadakwada. Ay na, agyaman ak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. No panagkunam kat pagsaya atam, ala, aramidam. Wan nanang, para iti masakbayan dagiti anak ko. Awan ti katulungak nga aggastos iti panagadalda. Ngamin, addametten pamilya dagiti ammada. Anya, agabroad ni Megan kunam bakay. Wan lakay. Daytamet ti kunana kanya. Tulungan ka nun ni Sally agayem na. Kahit, anya ti kunam. Anya pa ngay, wan ko na ka. Adda pa nagtalag ko iti anak ta. Iso nga amok akabaulan na. Sa bagay, Iso anak ko na nga agresignon iti trabaho na. Ta si kasunan dagiti nasken nga si kasuan na. Mega na nakaw. Agan anat ka iti Manila Wala nang. Di kay madanagan. Ken addamat day ti ginatang ko a cellphone para kada kayo. Umawag kada kayo no nakadano na kon ijay. Manungaal daw mo ka di ijay, anak ko. Mabiit nga ang nanang. Sa anak nga agbayag iji Manila. Numalpas di mapan ko asikaswan ijay, agawidak adagos. O sige nga ro anak ko. Agan anad ka. Wala nang. Kastamot kada kayo ditoy. Dagiti ubing, diyo kumabaybayan ida. Ay, nagbayag matan ang mapuno day tulugan. Manupay a pasahero ti urayan.
itayak pa'y dito yung agur-uray. Megan? Oh, si kamat gayam, Lester. Kumusta? Ikwa. Kastoy. Nasaya at matladta. Sika ngay. Kumusta ka matan? Kumusta kayon idi anak ta? Okay kami lagtamat, kaasi ti Apo. Nasaya at kan nasalun at kami lagtat. Nasaya at nga rod no kasta. Kasla diaper kan makanday ta imot mo. Kan kasla pang newborn. Sa dino ti papanam. Kwa? Mapanak iti ospital. Naganak nga minan ni Valen. Kasta? Wan, Megan. Congrats, Lester. May sakan nga ama. Katsapay la ko ma. Taag pa ka ama ka iti putot mo. Wan gayam. Sa dino ti papanam. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. Adto yo. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Taawatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Iso nga alaam latan. Wan gaya. Sa dino ti papana. Adda matibag nga imat mo. Kwa, adda na patag-apag nak ije Manila. Kasta ka di? Kaano kang agawid? Apay asal sa ludsodam. O atoy. Sangaribo. Imbagla paggatang mo iti diaper ni baby. Saanan, Lester? Da kayo ti ad-addang agkasapulan ita. Pangasim. Awatam kumada ito eh. Saanan ko nakmat? Kasapulan nyo ti kwarta ita. Isong alaam latan. Nakaluganam ni Megan, kunam anak ko. Wan mami. Naamo kang agap apply gayam nga agabrod. Anya? Wan mami. Isugayam ti mapan asikaswan ijay Manila. Kasta ka di? Di nasaya at tapno adabusbusan to dagiti anak na. Ay, kailiw ko mat ti anak mi, kani Megan. Di mo ko naan, amapan mo sa rungkaran ida. Mami, uray anya ti mapaspasamak. Putot ko lang taday jay. Jak umanugot amapan ka ita. Sa rungkaram to di ubing, no nakapanan ni Megan ija abroad. Tapno saan kayo ngagkita? Anya? Mami, adda ka di madmadlaw yu kini Manang Valen? Ha? Anya day jay, anak ko? Ngamin, tunggal rumor ni Manong Lester, adda ka video call na. No saan, adda ka ininawag na. Anya? Ang mga nutikabsat na day jay, wan nuti inana. Imposible, Mami. Jak agbidot iti atap ko, nga ada sa bali alalaki ni Manang Valen. Saan nakasjay ti panakisarita? No kabsat wano naganak ti kasarsarita. Anya? Makaala aklaang iti husto nga ebidensya. Ipulong ko kini Manong ti aramida na dayta a babae. Ay, unay matan ti kastoy. Ultimo panganan na. Datapay ti aginaw. Wan nga rod, Mami. Manipod idirimwarda iji hospital ang nagdiretso na ditoy. Aging ga ita, jakpay pulos nakita ni Manang Valen ang nagginaw iti panganan na. Ay, imunagak itay iji silenda. Nakarugrugit. Di naman la madalusan. Ay, jak amuno niya ti bagak iti na jay a babae. Kasano ngamin ang makadalos, Mami? Kat basta makaturog jay anak na, tila ta cellphone na, tikit-kitaan na. Unay batan ti kasi nga ugali na jay a babae. Uray ti silenda la kuma ti madalusan na. Ngam saan mat? Impagarup kumatlakit di, no nasaya at ti ugali na. Ngam saan mat gayam? Naimbagbay ni Manang Megan idi. Tamakita tayo nga agdalos. Aginaw, kan aglaba nga uray masikog.
Ngam ni Manang Valen, ultimo mat. Nanang, siya kun ti makaamu ama panagpalingke. Da kayo latan ti mabati dito balay. Kitain nyo latan dagiti ubing. Sigurado ka kaday akabaala manakaw. Wala nang. Di kay ka di madanagan. Adumat dagiti kumboy ijay market. Ipatulod ko latan aging ga ijay paradaan ti palingkyak. O sige anak kaw, nukas tati kunam. O sige nanang, inak nga rudan. Ibagayon to kinitatang. Sabten naklaangan ijay kalsada inton madamdama. Wa nanak kaw. Ala, ingkang arudan. Agan-anad ka. Oh, nakapalas kayo mat, mami. Sa dino ti papanan nyo? Inak makitsenda anak ko. Kasta, umayak mat, mami. Ay saanon siya kunti makamo. Dito'y kalatan balay. Ang mga noon niya lati kalkalkalon ni Valen no isula ang timabati dito'y. Sa bagay mat kit di ah. Sige, inakon anak ko. Ay, nagdagsan dagito imot ko. Awan mo ti makitak akong buhay. Ito gaw ko pala ang dito igid. Barang adda makakita kanyak akong buhay. Ha? Megan? Ha? Da kayo matgayam, mami ba din? Adumat agiti pinalengke ma. Uwan, mami. Adda ngamin basit asalo-salo ije balay inton bigat. Oh, apay akas na may sakilo lang akar ni dayta imot yun. Uwan, may sakilo laang. Agore ka. Anya di ibagbagam apaskan ang maangay ije balayo. Ay, ko mami. Agluto akla ang mag-itibasit a pagsasangwan mi. Flight ko ngaminan inton Sabado. Anya? Naawan lakit di aramidan nyo. O may kayo welcome kayo lahat ta ije balay mi. Kan tapno makita yung matlaan ti apo ko yung. Nasaya at tasimmangpot kayon, mami. Oh, apay anak ko. Apay akas na tilangam. Awanan bain a babae? Nagsinungbat kami Makaungat ket din? Nga awan tinaluto ang makan ije kusina? Amo namat nga madama nga aglablabak ije likod. Di kayat nagayam. Ilutwan tayo iti kanin na. Anya? Kan maysa, iso nga agong ungat. Gaputa awan kano ti maluto anaimas asidaan. Ti awanan ba in a babae? Adaya itad na pakitsenda tapno agpili-pili iti makan. Hoy! Valen! Rumor ka man dita! Rumor ka tagsarita ta! Darasam! Ti awanan ba in a babae? No kastamot lang ti ugali na. Nasaysaya at no pumanaw kayon diti balay. Mangsapul kayo laangan iti abangan nyo a boarding house. Mami, anya ka din dayta nga ibagbagayo. Kasano adyak makapungtot? Nalabos ti ugali ni Valen. Sungbatan nakpaikit din. Awan apulos respeto na. Bastos a babae. Amoyo, mami. Di kay maaawatan. Idi, ni Megan, kagurgura yu launay. Gaputan ni Valen kat nga rod ti kayat yu apara kanyak. Ha? Sa ita, kastamanan ti trato yu kan ni Valen? Ay, tapno amom. Impagarup mi ngamin iti adim anasaysaya ti ugali day di Valen ngam ni Megan. Ngam saan matgayam. Nagbidot kami matgayam. Anya? Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon anak ko. Anya? Kastat imbaga ni Megan kada kayo, mami? Wan, flight na gaya man inton Sabado. Kasta ka di? No, kayat mo amapan kitaan. Di imbapan kalata. Anya? Di mat saan nyo akayat ang mapanang ijay? Gaputa saan nyo akayat nga agkita kami ka ni Megan? Saan ka di? Makwa, di day jay anak ko. Amom, kalat ang nagbaliw ti amin. Idi nakasaritak ni Megan iji tiyendaan. Anya? Ijay anapanak nakakti kinasingpot ni Megan. Mami. Ngamin, do sa bali laang a babae. Ang mga nudinak pa'y kinasarita.
Inikanak pa'y nga rod iti 1,000 a pisos. Imbagla ka nga inayon ko a pakitsenda. Gaputa nakita na di imot ko amay 1 kilo laeng a karne. Anya? Naimbag pa'y ni Megan. Uray kas di kadakas ti impakpakita mi idikan kwa na. Amo na ti tumulong. Ngam ni Valen, awan na pulos ti may tultulong na. Nay, si kamot gayam Lester Barok. Uwan tata, siya nga rod. Nasayat man tayo may ka. Ahawan gayam. At ni baby di silid nakaturog. Kasta ka di, tata? Wen, tangay panangan meten. Ay kat mangan kan Lester Barok. Agyaman ak unay, tata. Aywan gayam. Ni Megan, ayan na. Mabit lang. Inakayaban. Agyaman ak unay, tata. Anya ti kaya't asawan ti kaadam dito, Lester? Nadamag ko lang ka ni Mami. A flight mo gaya man inton Sabado. Wan, Imayak. Tapno kayat ko lang nga ibagakan ka. Nga agan-anad ka ko maijay papanam. Ha? Megan. Aklonak. Sa anak ang nagbalin a responsable nga ama, iti anak ta. Sa anak matla ang nagbalin a responsable, a partner idigan ka. Ngam ita, nakaamiris akon. anya? Ngam agyaman ak iti dayta, Lester. Anya man dagiti napalabas, lipatan tayon. Naragsakak iti adabiyag ko ita. Umdas dagiti anak ko apigsak. Megan. Iso asik ipamaysam ko man ti atensyon mo iti pamilya mo. Oh, apayakas na tilangam anagawid, anak ko. Kwa Mami. Diyak ngamin nakapakada iti husto ka ni Megan. Ado ngamin ti bisita na. Kasta ka di. Kat, kumusta mo tan di apukok? Nasaya atlat tamat, Mami. Uray nga ron ti putot ko. Diyak nakapakada iti husto. Sana bali, taadalat tamo ti Jay. Mabalin mo na tama pansarungkaran no kayat mo. Isu na laeng, tasaan mo na makita pa'y ni Megan. Ala, Mami, huston. Ang mga numangag ni Valente saritaan tayo. Ay, awan bibiyang ko, nga uray mangag na. Isuntumot laeng anagalas ti ugali na. Oh, apayakas na tilangam. Ada ka di parikot mo, Lester. Ay, Mami, pampanunutak ngamin ni Megan. Manipod ita, saan ko ang makita iti 2 atawan? Ha? Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. No amok la ko apagbabawyak gayam ti panang talikod ko kadakwada. Jak la ko man inaramid. Ay na anak ko, agan-anad ka kumaijay Di mo baybayan ti bagay. Wala nang, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Kati kanayon ko nga ibagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan, anak ko. Agurpura ya, hindi pagluganam. Di kanayon ko nga ibagbagakan ka, anak ko. Di mo liwayan ti agkararag iti apo. Wan tatang. Mala, ingka nga rudan. Agurura ya, hindi pagluganam. Ala, inak nga rudan, tatang. Nanang, kanayon kayo kung mga agan-anad dito, ya? Di yu baybay andag iti uping. Ay na, mailiwak unay kan ka, friend. Kasakmat kan ka, friend. Mailiwak unay kan ka. Manumat atawan asaan ta nagkita iti personal. Kamaudyanan na, adatan adwa dito Hong Kong. Wen nga rod. Kasla ka ano laang idi addata iti Pilipinas nga agtrabaho. Ita, addata dito yan. Ala, umaikan, adan di pagluganan ta. Agur-urayan ka data.
Wan gayam, iso ni Andrew, driver ti pamilya da Ma'am Agnes. Naimbag nga oras mo, Sir Andrew. Kastamat kan ka, Ma'am Megan. Ay na, Megan ko na yulatan kanyak, sir. Di da kawagan iti, ma'am. Sige, Megan no isuti ko nam. Ala, aglugan kayo nga rodan, tama pantayon. Agyaman kami, Andrew. Amom sali, kinapod mo na. Aggusto ak iti gayem mo. Ha? Isu na lang ta mabae na ka mangipod no kan kuana. Ay na, no ada panggap mo nga agdaton iti gayam ko. Pangaasim, tatinapod no kumaapanagayat ti ipaay kan ipariknam kan kuana. Wan sali, amom matan kanyak. Jak kaya ti makasakit itirik na. Nang runa ka dagiti babae. Ay, agyaman nakarod no kasta. Ibagbagak laang daytoy. Gaputa jak kayatan ang masakitan pa iti gayam ko. Ngamin, duan adaras anasaktan ni Megan gapukan ayat. Ha? Adamot kaya ti panagtalagkukan ka. Di agpudno ka kan kuana. Tapno maamwam no anya ti sungbat na kan ka. Narigat mat no siyak agayam na ti mangibagakan ka. Anya? Kasta timbagakan ka ni Sir Andrew, friend? Wen, namindo adaras ng imbaga na kanya. Kat, apay adi na idiretso kanya. Kas di mo ti lalaki, agin babain dalaang no damo. Ngam rumorto matlaang ti ugali da kalpasan ti amin. Friend, di mo pagpapadaan dagiti lalaki. Saan nga amin alalaki, katkas iti ugali da James. Ni James, sipud pay, babaero day jayan. Ni Mot Lester, kaslaawan panunot na. No anya timbaga ti inana, tungpalon na laptan. Ha? Talagaan nakatumpong kalaang ti lalaki nga awan panunot na. Di mo ipada ni Andrew kadakwada. Dua atawanan ang nakadwak iti trabaho. Kat awan tinakita, wano napaliiw ko asaan anasaya at nga ugali na. Sally. Kat sigun matlaan kadagiti amo tayo, nasingpat ni Andrew. Kan, awan lakas na no bilang laang. Gapot awan mat asawam. Kan, baro pay mat ni Andrew. Agayatakin ka, Megan. Sipod damo ta tinakita. Nakarik na akon iti ayat para kan ka. Ha? Saan ka nga apuraan, Megan? Kan maysa. No anyaman ti pangadang mo. Aklo naglata. No bilang tayo bagam nga awan ti mariknap kanyak nga ayat. Saan latang agbaliw ti palang respeto ken ka? Sir Andrew, pasensya ka na. Ngam sa anak pa'y ngamin anak kasagana para iti day kaabanag. Imayak dito Hong Kong tapno agtrabaho para kadagiti anak ko. Saan nga agbirok iti ayat? Maawatan ka. Erespetok day tapangadang mo. Kat sapay la ko ma, tadi nakliklikan. Gapoy ti impudnok. Saan ang mapasamak dayta? Saan mo't abasol ti inaramid mo kanya? Tapno liklikan ka. Agyaman at ngarod, Megan. Kinapudno na. Adamot panagayat ko kini Andrew, friend. Iso na lang, takasladyak kayatin ti makiayan-ayat. Ha? Ngamin, ang mga no aramiden na lang tikas iti naramid dagiti awanan baing nga amma dagiti anak ko. I assure you, friend, saan ka nga agbabawi kan kuana. Kas itinakunak idin, di mo ipada ni Andrew kadagiti nagbalin nga amma dagiti duang anak mo. Gapota na iduma ti kinatao na kadakwada. Sapay lang ko mga rotakas na. Ay na, panagkunak, friend. Ni Andrew tinaikari aparakan ka. Di ka kumamapukawan itinamnama itigayam ko, Andrew. Saan, Sally? Iti ka ano man. Diyak mapukawan itinamnama. Nasayat no kasta. Ngamin, amok, adamot pa naggusto na kan ka. Isu na laeng, taada pa nagdwa-dwa na.
Gaputa, dinadaol dagiti napalabas ang nakarelasyon na, ti panagtalak na kadagiti lalaki. Maawatak ti gayem mo, Sally. Jakmat apuraan asong batan nak. Makaurayak, uray inton kaano pa'y. Megan, aging ka kadita. Kat awan pa iti sumbat mo, iti ayat nga idatdaton ko. Sir Andrew. Ay ayatan ka unay. Manipod nagtrabaho ak dito Hong Kong. Jack pulos na kay ayan ayat. Gamas dawak iti bakig. Gapotay di nakita ka. Nakariknak iti ayat. Kinapudno na. Ay ayatan ka mat. Jack ilibak dayta. Ngam saan lagta maikat iti kaunggak tagdanag. Ngamin, mabuti nga kun ang mapasamak manantikas iti napalabas ko. Noan yaman tinapalabas mo. Ikarik. Saan to mapasamak iti danak? Jakayat tiag kari. Tapno lang aklunam ti ayat ko. Ngam kayat ko nga ipanagnak, babaan iti aramid. Saan laeng nga iti sao? Ha? Katagyamanak. Takamaudyanan na. Inaklunak matlaengan. Awan anyaman na. Kat sapay lang kuma. Tasabali ka kadagiti naglabasak alalaki. Hello, Megan anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayong dita? Kumusta dagiti anak ko? Ay nasaya at kami latta dito'y anak ko. Nasalun at kami. Kan padpadaanan mi ti awag mo. Nang runa dagito'y ubeng. Kasta ka di, Nanang? Wan anak ko. Mailiw damutin kan ka nga inada. Kasaritak man nga rod ida, Nanang. Sige, mabiit lang anak ko. Ayabak dagiti apo ko. Megan, day off tayo matita. Mabalin ka di nga awisan ka ngagpasyar. Ha? Sana bale, siyak ti makaam mo. O sige, Sir Andrew. Andrew, kunak ko ma. O sige, agpasyar kayo adwa ita. Sa anak pa lang ang makikuyog kada kayo. Iti kasta, ma-enjoy yung mati agpasyar ada kayo laeng. Si kakit di mo, friend. Umay kalantaan. Ay na friend, do malata jadak akadwayo, kumpara, nuda kayo laeng. Ay na, nagmayat matenti agpasyar iti daytoy aparke. Maliw-liwa tirik na. Wen nang runa no kaduam ti tao nga ay ayatem. Si kakit di mo. Adday ta ka man ako na ako. Pudno matibagbagak ay. Megan, aging ka di ita. Saan ka pala nga sigurado kanyak? Ha? Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka. Awan ti plano ka mang lukoken ka. Sapay lang kumatakas na, Andrew. Iti namin do adaras apan nakapasakit ko kan ayan. Saan anala ka para kanyak ti agtalagmanen iti asino man alalaki. Ngamin, ti ayan. Kasla sugal para kanyak. Jak amuno iti udi na, ket siyak ti mangabak. Wenno siyak mat ti maabak. Megan, di nang ikumpara ka dagiti napalabas mo. Amok asan anasaya at dagiti napasamak iti ayat mo. Ngem kayat ko nga ipasigurado kan ka. Nga dalat tanam nama ang makasarak ka iti pudpud no nga gayat kan ka. Kat siyak dayta. Oh. Diyak kaya tiag kari. Kas iti nakunakon. Kayat ko ang makita. Kan mariknam. Babaan iti aramid. Ay, nga ti kayat asawan daytoy, Andrew. Will you marry me? Yes. Agyaman ako na, Megan. Agyaman ako na iti panangaklon mo iti sagot ko kan ka. Awan anyaman na, Andrew.
Kat agyaman akmat itinapod no panagayat mo kanya. Awan ang yaman na. Wala niya na bulan ti Orion. Malpasan ti kontratam dito Hong Kong. Agawid tamat niya Pilipinas para iti panagkalaysata. Ay na, kamaudyanan na. Nakaawid kayon, anak ko. Baro. Wana na. Wana nang, dagiti uping. Wan ngagpeso. Apay nga awan da. Ay na, inton malumpay laeng ti kaaddada. Taaddada pay laeng ijay pagadalan da. Kastagayam. Kailiw kumatan dagiti anak ko, nanang. Kasta damatken ka, anak ko. Kanayon dadamagan, no kaano kayong agawid. Kasta ka din, nanang. Sana bale, saan kami nga agsublipay? Mangrugi kami laangan iti uray basit a negosyo. Kalpasan ti kalay sami. Kayat yu asawan. Agkalay sa kayon. Wana na. Dayta ti plano mi ita. Ay na, agyaman nakiti Diyos. Daytoyen tinabayag nga ikarkararag ko para kan kanak ko. Ti makasarak ka itinapudno nga ayat. Wan nanang, impagarup kong awanan ti mga klon kan mangayat kanya. Ngam addalat tagayam tinamnama. Pudno dayta anak ko. Numaminsan, adda dagiti pasamak iti biyag amang ipaay iti liday. Ngam addalat tanapintas a pasamak iti udin na. Nulakit di saan amapukaw tinamnamang. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo itaalawas a napauluan. Namnama. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yo iti radyo a Kaskada. Emily Calika, Mary Jane Castro, Donabel Aran, Michael Lugitan, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon ti Masakbayan. Agyaman kami iti